Yo, no vilolo me do na me sia me va gben ke pa vala je nko nyenye dem ne nya me ne va mojeja pa na subscribe wala ke mana ma video plan me no vie le bebere akpeda da ne na subscribe so plan me yo fete le video ma mi awele doji ame yo fete le commenting no na video fete ma so bolisa ni yera mi afete agbe me dibe mi asoro no vide cholaun ya nyenu yo ma va no fa fiazo le heavy yo fete ne le popo le moji fi fla akpobe heavy awede ole jojo le jijo popo me mi afa me gbeto fe interpretation mi afa gome de nu ime le popo ma be ole jojo le jijo popo me odunu dipo okay vo nu ime be ma to asienye be ta doji du de le osi fifi la hene le opo le yire ta doji du de le osi edude mo oye afede mo oye nu dududu fe oye anyimlo fe eya fete de ta doji du de le osi aha elawe me diwe ma kon la ko no fia le mojizo me la fa dobe jebe mi vu mi afa susu mi nyom mele nyonyon me kpo ebe jebe ma kon la jojo me nyansa me be mi azare ma kon la ko no pode wu ble susu be ewu amegbeto na se gomena sigbe bibla nrema bibla be wu akufiato yi anyi jigbo bo efe nu wonada na jenunya ewu akufiato yi anyi jigbo bo efe nu wonada na jenunya sigbe bibla nrema yata me be nu mega toju bibla fine ele gaya me kpo ekpo ebe heavy yawo ne kpo gamene la efia bo va idunu vo ye de anyimlo fe ne kpo gamene malo video email de fia we fifla kpo be o ye anyimlo fe e gomenye be zado sigbe ke heavy do chofon ni me be ma fia we nye be heavy ne le kpo fifla re ele hotu heavy ne le kpo fifla ele hotu nukata wele hotu ewu amegbeto bia doku osebe nukata heavy ale hotu ameka na jojo menyansa heavy a bo nyate fedeka eya mele de fia wele moji heavy are enya bere yikple nchu yodo ta kokoko ya doazi fine ya doazi ko da de jojo menyansa medibe mi azale femema deka kwe nyate fedeka glomele nawe deka eya nyate fie be enya be ne ido azide aziere avachi akogo tanu iwa wenye be ejebenuka ya di hodna de viewe ya di mlofe na koklozie ya di mlofe na vi wa vaji ta wo amegbeto eleveme no me po je ofe susuma zaza okore ya glomelebe ebula gbiyeme ejebe wo amegbeto ne le suku ode system yo ko darere me kpo wo susumo yata ne kpo eveme fifila devio amu jivio kode nyon yi devio le fukpe meleme ewo cheneleme eleme nyeche meleme mi ji devio kokode ehomele mi asi mi akode devio koda dota enyenyo nu vi enyen ntwele nko nyesere mebe no me kpo tu hode mega jivio. It's just common sense. Ne omekwa tu hore mega jivio. It's just common sense. Ne kpo nyo no mi ademia no mi avai tu ho. Better, that is humanity. Vod logic mebe mi azade e yanyema me gbogbo na we. Yata me no gbo. Obe na de school avai ble wo efenene ma gbo be 20 years le school ho me. Vo adole school ko ava chakogo you menyanu ina sro na wala gbeme you can't do anything to survive e ata meno moji va be minyon le mi ado kwime ela fifiere ma kon la obo nko no fia bon na wo vie vunchu ne le nko nyesere na kpebere agbankeme de ko me dunu di fo vala fa dole moji o jojo menyansa me be mi azama bia de viewe benu kata oya kplo David na BS benu kata heviele hotu. Then when you begin to see the purpose of life eya glomelema hoyi ni nudu the basic things in life eya gomele hanya eya ma no me yata mi afete mi vai chiakra kode mi vula fe yata mele gbogbo duplola no kpobele ke mi awo duplola vino enye vito enye ewa na be nududu anu afeme nami ewa na be ho anu afeme nami eto enye nami
e ya me cover mojina we nyema fonu didio ne kpore e vino nyabere he vino ya nyabere yivio avana ma no si ota ya to khona de vie ne wa ba no me ya de you me koya me ma ya ko de abie fete me this is logic, this is common sense. Me ko de abie fete bere na de ke mate wa tro nya te fie o nyo nya te fe me le gbogbo de ya fa pa de ma ne le popo le moji e vino nya e duklola mi dibe mi akpo ebe this is how a leadership is. Ella ya ma ko no fiazo no vilo no nye ma fonu didio ma ko la vovovo ko no monjiva ne mi asie gome bere the purpose of life agbiye feta dojinu de me ya ko nyebe na vai dole university na va no chacha me ya ko nyebe na vai dole Roman Catholic fe school hode me ava no gbogbo be yin pastor me ya ko nyebe na ide gbogbo me na vai pona de va glo na me la gbiye me pa o nyate fere kai. If we want to get purpose of life, amede achina mbe my purpose of life is to come and worship God. God doesn't need your worship. Nyate fere ka mana na se la gbenke fe avalaji no vilo lo me fonu didi ma video abe waso amedesi bede ejebe mi zame afe susu mi anoka me